Halo teman-teman, di video kali ini kita akan membahas film legendaris yang sangat populer di Indonesia pada era 90-an, yaitu film Boboho Shaolin Popeye 2 Messi Temple. Film ini sangat dikenal karena menghadirkan aksi bela diri yang seru dan juga banyak momen lucu yang menghibur. Film ini mengisahkan tentang petualangan seorang anak yatim, yaitu Little Mo atau yang dikenal dengan nama Boboho. Boboho tinggal di sebuah biara Shaolin dan dia belajar berbagai macam teknik bela diri dari para biksu di sana. Dia adalah salah satu murid terbaik di biara Shaolin. Namun, kehidupan Boboho berubah ketika biara Shaolin diserang oleh sekelompok penjahat yang ingin mencuri harta karun biara tersebut. Bersama dengan sahabatnya, Popeye dan Boboho berjuang melindungi biara untuk menghadapi para penjahat dengan keahlian bela dirinya yang luar biasa. Selain cerita yang seru dan menegangkan, film ini menghadirkan banyak momen lucu yang membuat kita tertawa. Boboho dengan gaya bicaranya yang unik dan polos selalu berhasil membuat kita terhibur. Bahkan, karakter Popeye yang selalu nakal dan cerdik juga menghadirkan momen-momen lucu yang juga tak kalah menghibur. Tentu saja, kita tidak bisa lewatkan aksi bela diri yang sangat keren dalam fantasi ini. Kita bisa melihat bagaimana Boboho menggunakan teknik bela diri untuk menghadapi lawan-lawannya yang kuat dan melindungi biara Shaolin. Aksi-aksi bela diri ini pasti akan membuat kita terpukau dan merinding. Bagi kita yang pernah nonton di era tahun 90-an, pasti akan terkenang dengan kenangan manis di saat kita masih kecil. Dan bagi yang belum pernah menonton, jangan sampai terlewatkan ya untuk menikmati film klasik yang seru ini. Daripada penasaran, yuk kita saksikan film Boboho Shaolin Popeye 2 Messi Temple. Mata arm phân tròn. Nhật出東方，趕快起床。嘿，呸！搞邊科啊！師傅，師傅講下嚟啊！唔知。哦。嘢！哎呀，我借啊！早啲攞出嚟啊嘛！呀！到你啦！哇！呀！到你。搞掂，得啦。
噗！搞掂師傅，39，死咗眼睛，真係想等歸爛你啊！又唔准講呢句嘢啊！嗱，唔數快啲啦！邊個教你咁樣掃地㗎？偷懶！拎嚟掃地。哦，師傅早晨。一早起身就冇周圍走啦，修剪下啲盆栽啦。哦。搞掂啊！師傅剪好啦。邊個俾你咁樣偷懶㗎？我從來都唔鬧人嘅，你啊真係唔應該咁做㗎。今日月色咁好，師兄就教你練天光氣功啦。師兄啊，就嚟3更啦，早啲瞓啦！混帳，難得師兄今日咁好興致，你唔好掃我興。吸氣，放屁，好臭啊！氣功嘅原理在於吐納之術，即係清氣上升，逐氣下降。練到最高境界，可以打通任督二脈，進入化境。師兄，任督二脈係邊二脈啊？鼻哥窿同屎忽窿，一旦打通，就可以好似我咁，鼻哥窿吸氣，屎忽窿放氣，一吸一放之間可以產生巨大吸力，即係江湖上盛傳嘅吸星大法。吸氣，放氣，好臭啊！再吸氣。
如果係練呢啲屁功，不如早啲瞓覺仲好啦，瞓咯。過嚟，跟住。哎呀，好唔好瞓啊？唉，真係扭唔幫我掉。我正在試過啫嘛。哎呀，整蠱啦你先！哇！唉，衰仔啊，有進步啊，有進步，你個衰仔越嚟越好嘢啊！咩呀？好嘢！小王，到你。咩事啊？師兄咁都得？加料，食咗佢啊！食飯先嘛。咁瘦唔食？做乜唔食啊？哎，你食。阿喐，嘿，俾你食啊！呢隻差唔多。吐。咪住！冇事，食飯。咪住！冇事，我啲屁唔臭嘅，大家食飯啦。哇，係唔臭啊！快完咯！好嘢，快完咯！啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦嚟，咪喐！前邊有兩個武林高手喺樹度作生死決鬥。你係順風耳咩？一個着藍衫，一個着黑衫。你真係連三個顏色都聽得出？我唔信！好簡單啫，你哋兩個碌大對眼望去前邊，咪望到咯。哦。
邊個係好人，邊個係壞人啊？三個係好人，你又知？鄭少秋嘛，演咗20年大客啦，你幾時見過佢做壞人啊？又係噃，好，我打壞人。你做咩啊？我路見不平，平你個頭！我哋而家拍緊戲噶嘛。拍戲。係啊，嘿，你哋做咩㗎？我哋拍緊戲㗎，支出你使幾多錢，你知唔知啊？嚇，你哋周嚟搞嗰陣，呢出戲啊係好有誠意拍㗎，唔好做錯。導演啊，頭先個鏡頭我做得唔係幾好，你都講。係，對唔住啊，係隨便休息下先啦嚇。你睇你哋幾好彩啊！而家男主角幫你哋求情啊，如果唔係你哋快幾多元啦都配唔起啊！豈有此理！快啲同我爛，快啲同佢針人啊！消失啊！豈有此理！我拍呢部戲要攞獎噶嘛！激氣！飲茶。係，施主，頭先唔該晒喎。你哋出嚟化緣。係啊係啊。誒，瓊姨，俾2000蚊佢。你好型啊！誒，俾多2000蚊佢。係，多謝多謝，係施主你真係好心有好報啊！多謝多謝啊！師傅講過，女人就係禍水，酒係穿腸毒藥，雞鴨魚肉係我哋嘅生死大仇啊！咁即係仇人見面，分外眼紅。咁我哋一齊消滅佢啦！好。師傅，多謝晒。好得閒啊！我話你聽啊，以後幾鑊嚼鑊，小心啲啊！唔好嘈醒師傅啊！上嚟。師兄，你喺邊度啊？我喺呢度啊，即係邊度啊？喺你隻腳板下邊啊！吓？搞錯啊！跳落嚟唔使望下下邊嘅咩？踩住我呢度。有門都唔入爬牆。做咩啊？家下見鬼啊你！全部同我翻嚟！師傅，今日啊，唔聽教啊，唔聽話，呢班馬騮啊，出嚟闖我，周圍闖我啊！師傅手下留情，我愛你。好，手下留情啊！係啊你係師兄係啊！啊，見到嘛？我話我愛佢啊，師傅即刻唔捨得打我啊！以後咧，你記得。咁就要特別招呼你啊！問世間情是何物，直教人生死相許。起身啦！哎呀！做咩啊？我瞓唔着，咁你要傳錢俾我咯。我拍緊拖啊！嚇？我識咗個女朋友，佢寫信俾我啊！咩嚟㗎？呢個係我，呢個係我愛人，佢想同我見面啊！真係幼稚。咁而家點算啊？回信咯。我都唔識寫信。唉，好啦，我幫你搞掂佢啊。
Itulah part pertama dari Bobo Shaolin Popeye Gua Messi Temple. Saksikan part kedua di video selanjutnya.